terus sejauh 2 kilometer. Pangkas Rambut. Ramai-ramai tuh. Anak kamu di Pangkas Rambut. Anjing ramai nah, mulu dah. Kayaknya pasti ramai udah datang. Apa? Orang-orang loh, jarang. Karena Iya teh dalam Cikundul dan dalam Cikundul teh penyebar agama Islam di Tatar Sunda, Tamina Cianjur, kalau jaga Sukabumi, mobil kalian Bogor, yang pergi. Ariawang, Sagoparana. Kerennya namanya gitu. Ariawang, Sagoparana. Lihat leluhur kita dang dari pihak ini. Tapi nyambungan kayak ya, sekarang Cirebon, Lampung Jati. Di urang teh kedah ke Cirebon, cara teh ke Banten. Kan nenek ya. Ini aku tadi. Tadi.
Assalamualaikum Raden Kangjeng Arya Wiratanu Datar bin Raden Kangjeng Arya Wangsa Goparana. Salam nepangkeun ieu abdi sareng pun anak rerehan ti Kademangan Ciheulang rerehan salira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi